Hello, testing. Testing. One. Tapu pe mo e afio a tu mafio da Loto ngani. Ya go fonga feta ila i tu mafi. I he ofa la. O da Iunisi ko ai. O tau ikona e konga uruaki o e kātoa ngā koini. E tau Loto, ka mo e tau whakawhetai i o tua mafi. Uhia ko e tāo e uofu mātaha a e ne ofa ka mo e tau o ausia e Iunisi i he aha koini. E kai ngā tai ka ko i kuna a e Mau e oski a brenga i mana e a kou. Taku pia mo e kere e kini. E taku ki he e mama o Iunisi. Talave, o Loto ki Velata, Finau. Neo mo koe ki tau kau whakataka. I he maalari ka mo i kātoa ngā a koe. Tapo hou eiki, o hama tāpuri. Tapu pēr mo hawha whitau, o ha Loto. Tapo ki he wha e whita sune. Uma e family family tamai. Iunisi, Talave mo Loto ki Velata. Tapo e family mo kai ngā hono ko tope. Uma ai ngahi kupu whikau ake o kau whatahai. O atu e whakatapu. E whakaapa makehe. O whalahi atu kia te koe Iunisi Talave mo Loto ki Velata Finau. Te ria hawa o haa ia e tala ki toa kore ke uwhanga atu te Loto. Tau whakawheta i ki heo tua mafi i he tau i mo e ofa o whai. Lava ai e tau kau ngai Iunisi mo maalai whakataha e lava mea i he whekumi whakatamai. Ia mo ia usia ai tau ua fulma taha i he tokoni mo e ofa ma ata tape ato nai siowa. Io ke o ona i pe e whakawhetai mo e langi o lawi kuonga petai ani. O eiti kai maa hamata pure o kore whamore ane. Kai tupe mua ke uta anoa no pe ki e whelalave i e family pia mo Paula, Finau, ka koe tangata e kia o Iunisi. Pia mo e uhinga o e kutu atu o eni ki e whakahoko ai whatongia rea e me rafa ake o Paula e me rafa ake o tamai e ko kore whakamore ake tupe mua ki o ngau aki harea whai mo fua mo mahino ka lava ke tau whai mahino aki ulu aki mahino ki a au ua mahino ka ki moutoru kai au ngare wa rea e whao ko. Kai tupe ka whakai mero mo haa tau i whonua. Ke nau ngau e ake ngahi rea tonga mamawha. E ko nau tolu e mahino ki ai. Ko e notuani pia i he ma
Talave da mo Paula ka koe tangata eiki a Iunisi Talave mo Loto ki Velata Finau. Mautupu mai I he tangata eiki o Moritoni pea tupu. Pea Moritoni hono pohalahi ko Paula vea tupu. Pea Paula vea tupu ko lahi taha ni tangata eiki ko te Paula pe moia, Paula tuko uia. Hoko ai e tangata eiki ko alai pulotu pea tupu ko e ofefine eni o alai pulotu pea tupu ko hoa ia whatai melo. Ai ko whatai melo ko matapure ia o Paula pea ko au ku. Pea hoko ko I whanau ko whika hono ko maake. Tangata ko maake ko tangata eikia a Paula. Pea tupurewa a Iunisi ia Paula ia musuna. Ko ia ngaia ai Talave ai family o Ihinga o Ikutuat I whafofonga area whamalo. Ia mo alea fia ia me family tamai e hoan. Ko ke iai ha kawe ngā rea. Ka koe tala noa pe he anga e ofa ai otua. E anga e tau Talave. E neo ma mea katoa pe, kau tau heni. Koe ofa e tata pe otua. E tala noa e tohi malanga. Koe ngahi mea katoa pe u hoko I hono taimi. Ia koe taimi e koe ia koe mea tata pe otua. Kai ke tau lave iloa. Ke tau I tanitini he hoan. Ka koe tau I he malu e whareni he hoan. Koe whotutu bea e otua. Tau whakata ia. Te o whanau nou be lea o whahoko. O kamata pe mea maake. Ko maake, ange ko blaga ni nai ko tangata eiki a Paula. Ko hinga o maake ia ko rea o parangi pe ia ko ma. Ka ko ne foma ia ana ia me he hingoa whakakarisi o Marcus. O Marcus kono uhinga whatohi tapu ko e whitaa pe koe tangata tau. Marcus kono whaka tohu tapu koe whita pe tangata tau. Tupu mai a Paula pe mea maake. Hange koe ko mou osi meai, pe mou osi ilo kotoa pe a Paula I he tohi tapu ko Saula ia. Ko Saula koe tangata tau, tangata Loto lahi. O Paula ia koe ai tangata ai tupu mai a Iunisi. Manea mo ko Paula ana e Saula. Ko mo osi mea kotoa pe ai taimina e ui ai e sisu a Saula. Na hoko e hala ka pasusi. Ko ne whanonga tu ke whatanga I Loto, ke whatanga I sisu. Pena e hoko e whaingata o ui e sisu ka hange pe ulaga ni na I te unga pe hangahi lea o whainufua. Na e paia e sisu e fofonga o Saula o kui ai hono mai. Pea whehui ai e tangata whita a koni ko hai koe. Pea ongo mai re o au sisu o buke whatanga. O hoko mai ai pe o toki o hoko ai o Paula. Ka ko Paula hoki o tau tala noa ki ai. Lolotonga pe ele Saula o tau e fupa asune
He matau o saula. Hange ko mana tui ko tala noana e tau pe tāpea liriwa e pe o Paula. O Paula ko e lia, o ku toi mahala fupa e te auia, ka toki Paula mo oni. Kaike, o tupu lewa a Iunisi, Talave mo e Loto, ki Velata Finau ia Paula. Ko uhinga e Paula, ko e anga whakatoa ki lalo, pe ko e sisi. O pukei whenga pe kia i e tau Paula ko e nuku tau hinga. Ko e uhinga e Iunisi, uhangea ko e whamaranga na e whahe whaikaua ni nai. Ko Iunisi, ko e whae ia a Timote. Pate mo toki wakai pe ko mo tohi tapu ra Timote wahe lima. O Asia e taranoa ko Iunisi ko e whae ia a Timote ka kone kui ko Loisi. Uhinga e Iunisi ko i kuna lelei. Good victory. Tau fia i he hoa ko i he ikuna kafa e whai e Iunisi. Pai te tau wakai kotoa ki he tawhi mai e talanoa. Hau he whai ngata a. Ma ake ko e whita i koe tangata tau. Hoko mai ki a Paula, o hono uhi ngā. Ko e urunganga whakatoa ki lalo, pe ko e sisi. O ao mai eni ki a Iunisi, ko e ikuna kafa, ikuna lelei. Ko mea kato pete tau whai he mamani koni, ko pau ke tau whai ngata ia, ka tau mau hono lelei. E koe hala whanonga e pa mo isipinga ko tae sisu. Tau kau ki he Loto lelei ai o tua, ko te hamia ea koe whakawhiwhi maari e pe tau ikuna. Tau whakawhetai ki o tua mafi. Tau whamaro he ofa. Kamu tau. Iunisi, Talave mo Loto ki Velata Finau. Koe ahoni o ke ikuna lelei, pia ko ke whakamooni, aho o lama mea, i he tapa hono kotoa e mo ui. Io, i he malae o e ako. Me vai hala e talavou mo e fine mui, i he tala mo fua, mo e tuitala. I he ofa mo e whalala ki he otua. I he whakaapa-apa, mo Loto whakapotopoto. Ia koe ahoni, ko ke hoko, ko i kotaha e tokai. Pai whakaapa-apa, pai whalala ang, aho o ngahi palani. Mo e whakakau-kau wha ei eiki. E Loto i whanui, mo kai ngātu. Koe ahoni mo whakakakato e ngahi lata ma mawha tuki-tuki. Whainga tā he vai hala tau roka koe whiti muna. Kua ke fofola ahono lula fua. Ki he ikuna kafa, ki he ikuna lelei. Uhinga ia ho hinga na Iunisi. Koe tāno fuaka mo e moui apasia o tua. Ia whaketa. Uhia koe ofa. O fuake o tua ke whae fita mo lelei. Ke na whai o no whakarekesi. O kou i he Loto. Ia mo e whalala o tua mo oni. O tu ungai. O ikuna kafa. O tau maalarini mo fia hono kotoa. Oni pea folofola sisu ke tutu ho mama pili hake ke kuma kuha.
Kakai yo no ngau ele na whakawheta ia e huafa o tua. Ange koe whake ki ane nai ke te koe o ki o tau tai. Ke ona hoko ai ki o whake. Ke he ai e me ngai mai haram. Kai tō ke hoko ia koe ki. Ke lau ai. Ki hoko whora ka neko o whake. Lau ai hoko whora ka kaho ko tau pe. Yo mo. Watawange ki o tua mafi Iunisi. Talave mo Loto mo Velata. E whaitau ki tini koe. A monu ia koe. A moe. Pōtūtū ki hoka hau. O awai ki ha taimi te tau toi whakataha whiawhia mai ai. Ke koke toko ki he step ono hoko ki he koki. Ka koe mau whāmi. Mana tu'i. When God mercies someone, He does not take a tape and mess around the person's hands. To determine his or her mental capacity, not his chest. To determine the person's masculinity, but He measures the heart as an indicator of the person's capacity. Love and potential to bless others. E whakaapa-apa, moe loto whakapoto-poto. O whātu lewe mai malanga. Ata ki whamore pe koe ki whatongi aeni. Le whahoko mai sune pe mo Paula koe whaifkau, tamatai whaifkau, koe ki kau pola hangwe mo te teu whamiri ka toki whakakakato atu anai i hili tau katonga malo pito o whata. Malay, teke whakahoka toi ki whatongia koe ni, tau tomua whae mea mauna ka whawhitai. Tau whawhitai ko tā pē te eiki, i he ofa mo e tauhi, whakahoka tau mai amanaki, i he taimi whainaka a koe ni, lawa ki tau whiawhia whakataha i aoni. Teke whakahoka te ki whatongia, tomua ate koe whamuri. O whamoremore heni kia oidia ka maa sune, ka pehe ko te matani leki, pehe ko te kai mumua. E si whahoko e ki whatongia ko e ni, ka kukai kei mawhia puke whiawhia i he lawa mea, Iunisi, Talave, mo e Loto ki Velata Finau. Pe ko ia e sune, ka maa oidia ko whamoremore lahi ati. Ko e ua ki whamoremore, ko whamoremore heni kia pita, halario. Pita, taku asi e teke mohone Loto a Paula. Ka bara mohone Loto a Paula, he kai ke uhe niau he ahoni. Kai ke, o yanga pehe tu kuhua. Ka ko kore atu ki whilimotua koe ni. O ki whilimotua koe ni kune whai e tahunga. O ku lahi ai whae tamai a Paula, kai si e whae tamai a ki motua koe ni tahunga. Ka neo ko te whae ana koe muri, ka whiawhia ia, e kau whatamu i mautoro, i e tau mea whatonga. O ia, ko kore atu, ke whae re, whamoremore o mea mai o hukea me pare ki motua koe ni, ka tau toki hoko atu, tua whae. Tunsune, vamos ver algo. É coisa, é a minha coisa.
Koe ki toa pe kaate, o kuwhaki e mai whae whae. Aro. Aro. lea me whai tamai pia pe foki e tauruma
Pea u whanawhana mai a Iunisi whakamalo atu Lipaanga. Ko ki whainga e aho ni whanawhana mai Iunisi whakahoko ni ki kaweinga Polokalama Holiday. Pea katoa mo ngahi u toko ni e alu eke ni Polokalama Holiday. Maharo e alu ki Queenstown e whakahoko ai a Polokalama ai. Pe alu hake ki Okalani. Pea ka pawa e awa e pora e au e ki Tonga. So all the donations today, Iunisi has said that she has a holiday program that she's going to be starting with all the kids, and she's going to be trialing that holiday program, a pilot scheme, and starting next week at Queenstown. Just her and probably just her alone, to utilise all the goods. So without further ado, e hoko atu be e tau kātoanga, pea koe taimini, koe taualunga ia Iunisi. Koe te whawhawhonga nia, e hamua whakakato e whawhawhonga koe ia. PJ, tai maa whawhasi, koe whakatua meria ia ke taualunga koe ni Iunisi. Isa e whiu kai na mahi la mani koula. Koka papai, e toi whakamangurua. Bye.
te ta hoko lewa ki e tawalunga Iunisi Finau. Pea koe ni ua mau, koe ke DJ, e whawhawhonga koe ni. Kai mai whasi, kai mea mai tahine aho. Koe mai mua paspasi mai tahine aho Iunisi Finau. Tole keu toi hufanga I pe ngai whakatapu mos mua ki lea kai ata I pe mo kei whine motu atu ani kei hoko atu pea whakakato I mai whatongia. Ka ki muia o ku au taki mai he ngaru ea ai mea ofa ai whaho eiki wai aho koe ni pia me Loto Amerika ko ene mea ofa kia Iunisi Talave pia mo Loto ki Velata Finau ko paanga e whaafe. Malo atu, malo e ofa. Pia malo e mea kotoa. Pia leongo. O titua Iunisi ke te koe. Ka saipe ka toki amo. Ko te kitaki a tahine tālunga. E whakalangilangi ipe. E me tanga o paula I a koe. Loto maua. Mea mai. Ki tola taha uronisi. Nā lawa iau ki utu ki ke whoki aki. Masiwa ango. Ani mai whawha e. E whakatataua. Ai ofa o puke whai. Mea mai. Te kono tuanga. O pua ki atu moia. Kia te koe. Tua ofa e ki atu. Halo. Isi ke lava mai o ma watu mea o whana o aro moia. Mai ke MC ka mau tau ka koe. O ai mua paspasi mai whae huko o ani. Brendan Lee. Te whahoko ai pe ni mosio ni prawhare a wāwani. Te whahoko ai a honi oua Brendan Lee. Te whamatua mehi e ke whamiri kupu. Tau ni wāna, tau ni whamiri. Te whahoko ai pe te taunia. DJ, tai mai e whasi.
Kaulangi tua te tefo ki te koto ko tope o ko kaui e whawhiwhia a honi. Ka tupe mua ke e whakakato atu a e lea a e whae. Tupe mua ke hufanga atu i ngai tala whakatau ko whakamata e tare ki tā whawhikau se o si whapori. Ka tā mua ke whahoko atu a e lea whafufonga o e urukotua. Kore whakamore ake hawhanga ka pau o kuiai ha lea tō ki tua. Ka koe a holi o mau kei tō e pe koe whanau. Ia koe ako ngau e ki he ngai kawenga koe ngai whatongia nei tala ki mua. Te mau whenga pe ke whai ake mau lele i taha. Ke whiawhia o hakalani lantua a plot e mau whai ngā ue e whanua e mama koe ni. Ka whai manat meri e ke ngai kui, kufonga tamai, kufonga whae, ko nau puri atu me mama koe ni, kau mau kei nofu atu pe koe whanau. Koe ai o whahoko atu pe ai whatongi atua moe ni. Ka ia tōno nou, ufanga pe he loto. Ufanga pe i he tau
mai whakahewani. Ka tupe moa ke whakakato ate whatongia koe ni. Ka tupuanga e whamiri kubu, koe tala noa ia o ku osi e tauia e miliona pia toki kakato a hono tala. Ka te wanga pe o to'o ko ngā iki pe. Ka pau o ku mea I mai he kautama koe utonke nau lea he ngā uope. Whanga pe he whakatapu. Ka hala pa mo fia pe he o tuae mo mea I mai ko ose e skupu e nuk whai ate tau lea. Koe tupuanga ku kamata me tangata ko ose e skupu o avanua vanis. Na e whanau e toko tā wha. Pea nge koe lau whai manat meri e ka toko tā tolu ku nau puri atu he. Mama koe ni. Kai toe toko wha, toe toko tolu. O sisfuka o pilolevu tuito. O kuitonga tapu, kolongotu. O viriami o papaete kupu. O kuiheni I tangi itini. Takai whala ia ki e Aotearoa New Zealand. Pea wiai pea mo Sisilia pale langi te Funaki. O kui sene Australia. Pea I he whanau koe a o se askupu o aranua o naupekia o iai a fine kupu. O uiloa ia ko o se asi fine kupu. O se asi fine kupu na maria pea mo vika keke tuinu wafu. Koe mari koe ni, koe whanango koe mari whaka ofo. Pea, e mauai e whanau. E kaki o laua te whanau na ngalo hataha. Kana e mauai toko tā ko Osti Fordham Vanisi kupu. Pea mari a Osti Fordham Vanisi kupu. Pea mo fua malini kātoa kupu. Me pangai haapai. Pea mau ki whanau a Osti pea fua malini. O mauai ai vaskoula o whamiri ko sune kupu. Pea alu atu pe whanonga, pea whetaulaki a sune kupu, pea mo Paula Finau. Pea hange ko talanoa ne nai, a Paula ane a fi kako saula e ahoni. O whawhetai a ngā ia, o mau e tāpuaki, ko Iunisi Talave mo Loto ki Velata Finau. Uhinga e mauheni ai tale kita, whawhikau. Koe whakailonga pe ai ua ko taha he ahoni. E whaka mohe mei ulu, pe whai lewa e whakatua merie. A Paula Saula, pe mosune. Pe ko hoko ai Iunisi mo e visone o kakano e ahoni. Whamalo ake a Iunisi, ko hiko whakalanglangi I ho ngai whae. Pea neongo nai kai ke maua o mautolu e ke tui puru. Pea mo e tata o au ki e ako koe I University lai taha mamani o Tago. Kau mau whawhetai, koe aho koe nai hoku ai ho whailonga ho aho mau matai tohi. Na mautui puru mo ki mautolu. Na mautui e tata pea na mau fia. Ka kapau o mau fia pea mautolu o tau I heni kua noa pulotu. Ai fia ngai fofonga. Na nau lotu o te kaki. Aho. Pea koe ni o tau mata tonu ai e awhaka ofa. E tau I heni, e tau whai e whakailonga. O I heni mo viam kupu, o fia o uriama.
Pea pe foki ki a te mautolo mo toa pe. Ai family. Ha kupu ha tuinu ku afe. Na keke iloa ha kupu ha mea. Ko Loto pe mo ngā ue o whakatamai ki Nukava red wine. Ha tuinu ku afe ka taki pe iloa pe malae. O e ako mo sipoti. Kau tau ahoni o tau whakawhetai ki o tua. Ko i kuna o i o tua. Ko iai o peke iai hato e lea ke whakahoko atu. Ka koe lea pia e whakamaro ko whakawhetai. Iunisi, you've paved the way for all of our young people in our family. And don't let it stop there. Continue to strive for excellence. Continue to strive for what God has planned for you. And maybe in your time to continue, we might have another gathering or another celebration of your doctorate. And you being a doctor one day, whether it's the field of medicine, sociology, social work, one of those fields, but we encourage you guys, to continue your studies and do whatever you need to do to fulfill His purpose. So Iunisi, wherever you are, thank you for being a role model to all your sisters and all your brothers and all your cousins, and we continue to uplift you in prayer and everything that we do. And ofa kia te koe kia sune pia mo paura whamaloa te tauhi whanau lerei pia ofa kia te moua pia koena ko te whakafoki atu pe Iunisi ai ki hoko atu homo tauhi. Ka kona whakatoa kai ki ia mau mea e mau whailonga ki pe mau ki lea aoni ake mau ki talan ake mau ki i tulawhare mo mau ki i tauolunga. Pea mau pe ia, koe kore atu pe ke tahine tau alunga. Na iloa foki e mea koe lea whakatupake, koe lea tau alunga whakatupake. Pea moe tau alunga whakafukwha. Kai sai pe o mau connect hanga tonu pe ke emplets koe ni i tani tini, ka tuhata mawhataha. O mau pipi pe koe lea emplets. Kore ake mau tahine tau alunga, e mo ke mea mai ki Lotoni. Ti chei tai mai fwoi whasi, ha kupu mo tuinu kuafi ko toa me tau tai mien pea mo kainga tonga ko toa pe mo mea pai ko tau tau alunga en. Malo. Supaya maafan. Kifaya maafan. Tunga pe ihe o fatari au toa kwa ma Iunisi. Tamone ta o fua ke ni matua. E fia ai pe ak mato. Ai fami. O maltala ko os. Tala no atu ke ai aku. Ko tu wa pe he ho ko ni. Ko i ke fa fe lo akia. Ai on kita mai ki una te ke fa ya ta o lunga ko. Ko ta o lunga pe ai ku pe mo tu no kwa fi.
Whawhetai ki heo tua. A maula maali e ka moe kotoa peke tek mapuru. Whawhetai kona pua whamaa mo maa unioningi. Whawhetai ka si hawa maula maali. Te wana ngau, ne ngati a ofa kotoa. O pehe mautala monu ki a Iunisi. E le asia e mahu inga koe. E wana ngau e kua muni tahu ofa whai maa. Ka koe ofa lahi atu ia. Ka mehe kutanga. O sune, i Vietnamo. Ka uma aku. Ne lava mai o MC he aku koe ni. Ka mo si whanga whae, kotoa pe a Iunisi. Ka mo whae maa. Ka uma ai whae tangata. O kune ilo ton pe hono whatongia ki whae te aku koe ni. Kone tau tu pe imu ai, tau tu pe ke le oso singa maari a kātua. O kumau kore hen koe ki te ke tau o ngani. Ke whaki ia. Ka mo e tahine kuhana e kātoanga o e aku koe ni. Ka ma Iunisi, ki le lava mai mua kātaki. O kui e te ki koe ni. Kātaki Iunisi, ki ane te koe ni. Koe ki whara afu koe no whunua koe. Oko mau whakia, mai me tanga o paula, ma alotu ua, whakitai, whato ki lau. Te lama mai ki tau kau ngā awe whakatahu. Ane pō wa ahi o ki a koe. E kia mea maa. I sila pe. O kua ki atu ta moe. I tu ang koe. Koe ngata raya. Koe kata koe ne ka koe ni. Kua pa.
dia ko ni. Ke faya ki fatomia. Dek kita fatomia ko. Tomo tu ko fa feta ki o tua. He kulele ia. Ya tolonga tanga ni ao. Lave ai tamo i he afa koloa ko. Fa feta he ko keresi pe tamo me ai. Ko me he tantui. Ne kai me te tatu e ko fuaki ai o tua. Lave ai. Tau nga family he ako. Oku faka fofo e fotu. Mo fatomia e fiaki. Ka ko fa feta he ki. Ko terele mami o garani. O ko tupu. Finau tu nu gua fena to ko homo fulu. Ko tangata e ki ku sisi taha ko son se abaka tu gua. To ko lahi ka fe fide. Kaya hata fatongia. Kete ngahi fai tangata. Lalahi. O kuya ko te fai tangata. Peko sisi taha. O kuya ko tu asina. Fai teri haanga mo tu anga mo to mo le ko to. Oya yo ko tu atu ai heni. Ke fai ho ku fatongia ke tu ku afe. He ko to ta ton pe. O ko tu pe to ko no Finau. Tangata ni mamo file mo tuan. Ka ku te rau kawa e te le hol. Ke fai fatongia. O tu ni kwa. Iunisi. Ko mau ka kama e mi o ka. O ka ke fai mo fua. E ko tu tai fai na tai. Ko mau off ke te ko. He tala mo fua ko ke fai. Tasi pinga ki toe na pui mai. Pe amo ni pene fora. Finau mo tala mo fua ko mo tamai mo fai. Ko wa fikau. Fala papa. Ete ke mo foloa. O mau fan. Ana ka pe ka polonia. Ko mo tamai mo penta. Ka tu mo fai mo fatongi. O mau fa ko to mai family ni o karan. Ko ki mato pe mo lava mai. Ke fa fofonga tu mo fatongi ka ti ko e. Ka pe ki ho fa e. Ho tamai mo fa ki fana. Ka ke me e te ma. O hange ko lau. Ka kapa Loto. Ke fusi mai. Ai mahina mo fetu. Ke te ukeri no mo fonua. Ke foto aqui ao. Ka ko ofa pe. Ko ofa pe te ne ufi me akotoa. E não foi família. Como é ilo e mamãe. Tá bom, o tua que o tua. O tá foi o fa. Mas vou falar que tem coisa. Tá bom no ar. Que o carro. Mas for tu que faz. Tá bom, né, fora. For fazer que for tu é que mone para mal. Como vou falar que tem coisa. Ko hi ko hanga to fa foke ki ho tamai mo fai. O ko kora. Paula osi. Sune. Kora. Me amai hu yang ki te ko ni ki ta worunga. Ke ho ko atu. Hono tauki. O Iunisi. Baba kita kien oku iheni esila before kia tokonya ki tau ki te moto hoba hono tokanga ya Iunisi fatawa me peke tau ki na ki moto pe eti te akoi ka ta mama e mo foket yo kalan
Hei tai mai whasu. Everybody say happy birthday, Iunisi! Here we go. Thank you, Mahoko Lewa Tau Tau Luka Hoko.
Ai ko fo ke nge mai taulunga ko ni Paula pe ko fo ho ko tu. Mata pupenge asio wa asio wa taulunga. O kole ke o fa ma wa tu pengu a ihe tala fata ko kamata ake asio amani. Kaya tabu amo ki fina moto ako ni ka hoko ate ki fatongia ko en. Na te ki fa hoko ko fatongia ko kole atu ki grupo kauleka ko ni melino ofa ba mo fia ko kata ki ko ka mo me ha ki olunga ka to ki fa hoko ta fatongia. Wow. Koe ki kulupu foki koe ni matanga koe ki kulupu lotu koe kamole atu koe ki kulupu na aue langa whakalaka o kusi whakakamata ai whaea Iunisi ai o sune naina sune o ku masiba ho mamima ke whakahonga e whakaafe o ke whai mai ki tine mātua aku e ka mau whaamu, ka mau fia ke mau lele mai pe ke mau kau whakataha i he pia pia mo koe i he ahi whakakoro aku tala manua tu Iunisi i o kosia ai makakoroa e ta ua taha pia pehe ke whakaosi ako na ke foisia patawa pe ke otua ke ke foagi ni paau ke hoko aku hoko nonga wala tu pe ke asune ke mole mai mua o atu e ki me alfa e ne matua ke pata ki DJ ka via ki foi ni fala tu hena o ni ko ka le ka ko ni na tu pe ton pe ke hi ai ka ko ai fasi Malo. Kai mai pe ali fasi whakalotu kai high beat. Praise the Lord, hallelujah. Fast beat. Ai kau tahu Sampai bagi tahu ki Pratua beli bagi fui tak yang berfasi. Ai mau DJ. Mali ke fia every mix ak be ka tolu mai fui DJ. Mali ke fia Mali beake fia
tau lunga hoko, tau lunga ia Iunisi nahi. Wala ke whawhiwhunga ke pēr mai o whakatatu e whatungia. Maro. Wala tu iu Mara tu e Tapu Wau ke whonga te Makoni Kamu aku e Whakake Kamu Mau e Tanga mai e Koni Whakona e Makoni Kai e Rawa Ina Kan fai di tahun makan di family yang sudah ini, kau di film tu aku tahu mah aku lahir no ini kui anak yang sudah ini, kau tahu makan kau ayah kau how betul frahora uma faua dia wa fo que tá katoa que de fua a família ako quando teki di tola peta o Loto família be família foi yang mal masifa tahile aho at na mawai ha fu aku ini tak tahu tuai tahu kau. Kau ni yang baik sama saya sebelum. Saya nak kalau nak akses. Si bapak masih tu, aku mau kakak baik ni mau apa? Jadi yang mana kau tahu? Malo.
Malo. Kalau ni honga tu peta por lama, tahu nak hoko kalau nak kau ya University Otago, sama friend ni Iunisi, dan nak hoko tu ni satu dia ni. Bagi kita apa kau nak kutumu? Kalau ada yang macam apa kau ni Iunisi mereka mau. Bawa yang tahu iki, mak wipe. Bawa yang tahu iki, ni ayam Finau ke, ni mau pe miscommunication kalau connect pe apa opera, okay? Connect mau pe, okay? Kata ini hokwa ki tahu lu mai from a friends Iunisi, me otak me University Mama ni Otago University, dah guen kena for money kena fine kena kini marah. Kia ora everyone. Kole ke o hufanga ngai whatapu o sino hawhaki kai a tāma ke whaki lea ke whawhawhonga mau whia mo hotonga ia I he whetu o ke au ki ai Iunisi. Ko hoki ngoa ko Malisalama, and I have the pleasure of being one of Iunisi's friends, but also a student at the University of Otago. Nisi, you know we're poor. You know the community knows how poor we are, and we love you all. But if anything, Nisi, we've had the pleasure of watching you grow from first year through to taking up leadership roles for the Otago Tongan Students Association, and just seeing you move as a Pacific Navigator for a public health service and graduating. And I think, Nisi, the beauty and the best thing about you is that you move quietly. Okay? And so that's very hard to do when you're very successful, but Nisi, your friends and fellow students, we were literally scraping to see what we had to give you. But what I worked out from what we're giving you can get us 6 boxes for later. Kidding. But if anything, Nisi, I just want you to, the only advice that we would give as your sisters and brothers is to back yourself more in everything that you do. I wish you all the best in your postgrad studies. But also, lots of love to Sone and Paula. You've raised a really brave young woman who is yet to see where she can go with all the things that she does for everybody around her. And thank you for being the light in our circle. And Nisi, can I please ask, actually, can I ask the students, Kataki, can you come to the middle of the dance floor? Diviniami Sloi, Mo, and all the fellow old OTSA members, Mo Fosta, please. Kalisita Pole, Anna, Wisline, everybody. To those that don't know, in Dunedin, we all come here with our own different families. So I'm from Christchurch, Minia from Auckland, and we all just become a family. And if anything, community here in Dunedin, you know, some of them are not even blood, but they help us be who we are. So, Nisi, we get to mautaha on MJ today, and you get to we ballet offer. So please, for the sake of us, can you please come and take the little bit that we have for you. Malo. And please, Lord, can you play a fast song after this one? Fast song after MJ's dance. Malo. Pamalo hindi Finau ko may Otago Malisalama lama may ahoni. Pahokot pe ko ngawe ko ni ko hoko he Finau ko ni Otago ko ngawe lahi na hoko Otago te fito ke ngawe community kai ki ngata pe tani tini ga ya watu ki wengatoni mo kalani ye ngai ngawe ko fekawaki the more COVID-19 to Malisalama and the team here from Otago University. We want to thank you for your hard work that you guys are doing here in Dunedin and also across the world as well. And thank you to Tahine Taurunga, o bea mai o whai e Taurunga e ki koe ni. Tai mai whasi DJ.
Are you ready? Okay, Mateo Teo. Iyo koe taulunga hoko, koe taulunga ia ai siasmento tisi, St. Kilda's Methodist Church, ko le atua ki tangata iki setuata, ki mea mai o whakahoko e whatolia. Katoa fifia hon, ta mo fa mari kon teu. To fa fonga tu be a mau ka pa pe no mana ia, a be ki botsasi tonga medotisio sentio dai ta nitini. Mau no ko fa mo mai be ka pa fa mari, fa malo tu ko pe mo fa mari. Ka to ka to nga, ka mai family. Ka ge mau
Porque tu pe mau loto he mau fia. Ya sia e oficina koini, porque e tá com a loto ya honi. Oficina o to fare família. Fine o to fare o ka ina ka ma fa sia si. O tu gonya fa fo ma. Asi tu ma tua como ai ka fine ko sia si. Ma ta mo ka ko is fata po mo loto ya honi. Ma tua. Lai ta yo mo ke mo ye ka una ko ni ma ke pe ko mai ta no ko tu pe ko ta fa no ko to pe ki ai ne kai fai mo fua ta la fenoma o ta ula o la va ha ho ko no ngai pe o ta fenoma mai o ta usi o ki mo vai fenoma ma ko ya ku ta fa ta ki o to fa ta po mo lo to ho ai ma fia inis o tu na ko ke fai o ku na ko do ai mo ki ma to ko ni e bea mai a pelo mana ia ba behe mau lau kau he tala noai ko ya hon e bea ka hon kau mo ki ma tu ai si ko ya pe ha ma me ma to ba ko mau lo tupe e ko mana ke ba ha te ha fina ta o lunga hon ko no ko e fina tu mai ko ha ko ya tin fai mo ta lunga ko ya ba na sa ta fa si he fa fo ka ta ke mau ta mo ya te ko inis ko fata lo te honi ai mau fia mo mau fata ki o tua tala mo fua ka ba ko ke fai ta si bina rei ki to ga fa na o si asi o pe mau fa malo tua fa Kamalo ki se toda como un pai niño. Maria. Hey!
Anga maheni foke mai forma St. Kilda's the leading church. Anga palma foke mai programa sasi. Take go big or go home. Come on, you're passing the enemy. St. Kilda's Dunedin. Pea koe hoko atu koe taulunga whakaosi ani. Pea koe taulunga ani ai ongo whae tangata. Pea e tunga leo e whaingangare ke whawhawhunga. Pea koe vasi koula ani. Pea moe kupesi whamiri tene whakahoko atu ai lea. O ai maa pāra hapaspasi mai vasi koula e whamiri. Maro. Tue, 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 tue! Tue, 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 tue! Kole peke hupanga e pega I whakatapu o sino. Kai me mi mua. Kai tuku mua ke tā tuku atu e whatongia o yongo whae tangata ki he ahoko e ni ka koe holoholo anga i au. Iunisi ki he ahoko e ni. O koe e ofa mai pia me he whae tangata pia me i Australia o kuna toko ua pe. O kune mamata mai I ope, mo ne talamono ke te koe Iunisi e ahoko e ni. Ma o fia koto ai, pia whafoki pia langlangi, pia moengeia, ke ai awhiona toko tahape ia. Koe ki whatongia whakaosi o e whiaf koe ni, koe tuanga o e taulunga. O koe ai manatu ofa ki whaitoka. Ko whai whatongia a koe ni. Ka kongu ke te au. Amole to mai friend. Ka whawheta I ke eki. Aku kei sātai pēr sātai te ekliu. Ka tuanga. O tālunga e o whae tangata I whiawhoni. O whakia. Kia mawanti. Ma whalangu I koe hawhoni. O whakia te mako. Mea mai. Whae tangata, mea mai ki Loto. Kore atu ke kai te tālunga, mea mai ki Loto. Iweti, sisi I ho mauini. Ka wha amho mau Loto, I mau manatu awha ki whae tangata. Ko ngaro tuku e a whae patongia e o whae tangata. Kai mai wha whae. Ma whalangu I koe. Ke ahoi tu awha I ki atu. Noro. Akila. Ko taulunga whaose e poni, a kani ospeni e tuku lewa ki a Iunisi, ki a whakakakato I lea, ki a whaki lewa ki tina tei whaifkau, kare ki tā whaifkau se whapoi, ki a whamata opo, mo whai o tutuku e tā kātau, whia, malinu o e hoi.
Malo. Pai kakak boleh sekarang. Dia.
Kamala ke o whae tangata i e tau lunga, ka moe whamei te aoni, ko e lawai e tau porokalama katoanga, kua fia, e tau whaafoki pēa langlangi, ke otua. Ka pauna iai ha ngā ue na e tōki tua, mau kole pē ke mau hufanga atu pē i e Loto melino e otua, o tau au sia e kuna e aoni. Ka taimini, e wange ia mai tahine e au, ke a Iunisi, ke whai e leo. Mahalo. Whakatapu kia whio a tōru tahai o tua i te talo tono tonga. Makapuna a hou eki, moha a mata pule. Whawhekau, moha a taki loto. Ka e tā mokita masiva me ta iloa ke whai atu e ki mea whamalo. Wātou raki whamalo koe ni ki e tale kita whawhekau se o sifa pole, mono whamiri, i hono tali lelei, ai whakaafe na isi i whakahoko aku. Koulau e au koe manu, koe tāpu aki, ki o mau ki i whamiri, i o tau kau whakataha i ki i katoanga masiva koe ni. Whakamalo atu eni ki se tuata ka fusi pole, ko tau i whakalau maalie i potu siasi o kou iai mo ki i whamiri. Thank you, Kafusi, for all your prayers and words of encouragement. Malo au pito i he lotu ma ofa ko lau iai. Whakamalo atu ki he kau taki lotu o kuna tuku o nau taimi ke tau kau whakataha i he ahu eni. Ka taki atu pē, ka teo ki i le whakapalangi no nou, ki e kau muli pa toki hoko atu ki e le whakatonga. To all my non-tongue and speaking guests, it is with great honor and appreciation to have you here and celebrating with my family and I. You have all contributed to my life in one way or another, and today I just want to take this time to acknowledge and share how grateful and blessed I am to have reached this milestone. I do apologize, because the speech may take a little long, but you only turned 21 once, so please bear with me. Ka ke mui ia ko whi whakahoko atu e kuhingoa, he ko ilo pē o iai tukalahi heni o ke ilo kuhingoa. Ko kuhingoa ko Iunisi Talave mo Loto ki Velata Finau. Ko kuhingoa na i whakahingoa au he mehi tanga o tamai. Ko wutulongo mahina. Ka kone o si maa lolo, pa mo pā nuwe so akai, o kune kei mo ui i tonga. Aia o kune whakaamu ke tau kau whakataha i he hoa ko e ni, ka kupule pe ai lao e whanua. Pe ko i ai, o ku atu e ko ofalahi atu ke te mua ka anuwe. Koe kuhingoa o waki, koe whakahingoa ki whae o tamai. Aia ko Iunisi lahi, tau kau whakataha mo ia i heni. Paka Talave me Loto ki Velata, koe uia ki kolotau ko Velata, ai tu i tonga leleka i a pai. Mahi no le vaia, ko sita mai, ko tawa tonga leleka, o ko kai ka tamai ni makawe. Ko ia ka mai, na tu ki asma pe a tonga leleka ki mo. Ko si e te lele mai, me kili pe fua, tonga leleka, ha pai, whanga i si, pa whakaos mai ki he kolo, pa me api na e tai, uho, ko pahu ko fo.
Nā tuku hake ai I he malu e kuongo kui ko o Steford he vanis kupu mo fumalini katoa kupu. Ai ana si osmano. Nā o pēsi mālolo ko ngakui, ko lau e au ke monu me tā waki e tahi. Me ako naki nā na whai mai maku, nā na whai mai ma aku e ko kei tupake. Ka nai kai manawa he ilo pe te wa usia mai. Ai ngai papaki ko mau I aoni. My grandparents all still kupuen for malini katoa. Have blessed me throughout my life. And although they are not here, God only knows how abundantly blessed I am for these two significant people. I'm the eldest grandchild on my mother's side, so you can imagine how troublesome, spoiled, but also how fortunate and blessed I would have been to be the first grandchild. So kisses to the sky for you, my pa, whawhetaiki eiki, for blessing me with my grandparents. Ko malo atu eni ki he pupui, e ongo mātua, ai ku tamai. Ka neongo pe os mamao a grandpa ake, ai a atu e o whalahi atu, ki a te ia, ko whakawhetai pe, ke o tua, he o tākau, ke kau pe grandma and my namesake, Iunisi lahi. Iunisi lahi of my grandmother, who's still alive with us today. Thank you. Ko whakamalo lahi atu ki a te koe, he ngahi ngawe moi poupou, ke whai mai ma aku moi mo ui. Malo lahi o ofa mai I a te ao. Hoko atu aku whakamalo ki ngahi university staff, I am a lava mahi aoni. To all the teachers, lecturers, professors, and mentors that have supported me in my academic journey, thank you. I have discovered that there is no limit for an individual who wants to strive and pursue success. And that success, whether it be big or small, is worthy of celebration. Neo pe ngahi whaingata au tau I kunai I he mala e oako, o ko whakawheta I pe ki o tua I he ene ke I o miiwi ki a te au, ke ui kunai whuka puaki koeni. Ko malo atu eni, ke eku whamiri o utangi nau si lava mai. To all my family who couldn't be here today, who are watching from afar, ko o whakahi atu ki a moto hono kopoa, ke malo e tokoni no kōpou, o ko mo whai mai ki a te ao. Whamalo atu eni, ki e eku ngahi tamai, mai ngahi whae, eku whanga aunties, mo eku whanga uncles, mo eku cousins, mo whamiri ko toa pe he ahoni. Malo a pito mo si ofa mai ki a te ao. Thank you for your hard work and making today so special for me. Ko ofa lahi atu, ki mo tau. Ata whakamalo ko e ni ki ngahi whae, me ngahi tamai, o nau si tokoni mai ke whakakakato e ki whakamuna ko e ni. Malo a pito ho mo ofa mai I a te ao e kua mo mātu ao. Ho mo he la ia he teu teu, ho te he la ia, he ngahi e tau mea tokoni. I'm truly blessed and grateful to all the women and men who have supported and making today happen. Thank you for decorating, thank you for cooking, thank you for making the pigs, everything. And now you might have not had enough sleep, ko ofa lahi atu ki atu ki mo toru ni koto. Ko malo atu heni ke whamiri o eku tamai, mo whamiri o eku whae. E kai te toi lau hingoa, te ri ana ato hataha, ka ko mao ha ofa lahi atu ki atu ki mo toru ni koto. Malo au pito I he mea kotoa. Ko mo tokoni, mo ofa I a te au, mo kuongo mātua,
Ko tāpua ki lahi ia ki e kumoui. Malo e tokoni. Thank you to both families on my father's side and my mother's side for traveling from afar to support me in celebrating my day today. I am beyond bliss for the love that you have for me. Ko ofalahi atu kia te kimoto. O te whamalo, ma kehe ko eni to my group of close girls who have become my family. They've been truly such a blessing throughout my whole life. Thank you to my girls for having my back and for loving me and spoiling me the way that you do. I love you girls. Hoko atu e mi e whakamalo ki a tamai mo si e whae. Mum, Dad, ko kulea pe, ko lava whae atu ki a te kinoa. Koe malo. Koe maoni o ki kai ai, halea ia e whiunga. Pe tāo, ke whakahoko atu e whakamalo, kia kuki mo. He ko ilo tonu pē. Koe tāo he tau ki I whamini masiwa. O hui kai koe mea ia na e whaingafua. Tāo e tuku hake, e wāloto whale masiwa. Ngā kuna ki I au, e bonga mātua, aki ai lotu, mai whalanga, ma o pē ki o tua. Neo me pēha whaina taa, moha ngahi ma mahi e hoko, na e whakaloto lahi I ma o pē a e mātua ki a te au, mo I ku whakatehina, e maho inga, o whalala mo I tui ki o tua. Ma lo lahi e ngāwe o mo whaike, ma o ausia ki mau tolu whanau, ai mo ui ko eni o mau ia. Neo me pe koe fo I maa pe na e mau I api. Ko lau e au ke tāpuaki e ko ilo pe o whaikataha mo ui. Mum and Dad, thank you so much for everything. I don't deserve this, none of this. But you still made today special for me. No matter the circumstances, Mom and Dad, thank you so much for everything. I just want to thank my family who came from Auckland, on my dad's side and my mom's side. Nea mo pena e whainga taa e whainga, ke mo hau, ko monu ia, he na mo kei lava mai, ke kau whataha mua ki whamili, e whiwhia ko e na ko e hone. Pea tuku mua, ke au atu e whakamalo, ke taha katoa pe, e whaleni, he tuku homo mo ua, mo taimi, ka mo lava mai ke tau whiwhia, whakataha I ki whakamuna ko e ni. Pea ui kai ke whai ai hahiki sia, pe pole pole, ka koe whakafoki pe, ai langi koe nge ia, ke ai a Fiona toko taha pe. Thank you truly to everyone for being here and celebrating with me and my family. Goia pe ki leo e rai. Happy birthday or congratulations for us, Iunisi. 3, 2, 1. Happy birthday, Iunisi, and congratulations. We love you. We love you. Okay, mas falando mais bem, eu vou fazer cantar, o lá reteu. Agora mais bem eu vou fazer cantar, ou tem bom mal, o lá reteu, ou os bem, o bem, porque então é tu fala eu vou perante balangi, prestino, de uma forma que eu vou fazer mal, o bem, o
o te nini e tuwa ki whainga ngāre, ki tana te whawhikau tare kita, whawhikau sisi po malo. Tamu ka fioi o tua mafi. Pokore ke hufanga ki tala whatap. O a whak he talu me ka mataanga o e kātoanga whawhitai o e hon. Ka tā te au ke whakatoa tupe. Whatongia whamaro sisi pe. Whahatau o tuk. O mauroloa e kātoanga e hon. Ke ko tau o langi o whiawhia. Ko tau haka i he lang ko ia. Ia ku tawau mai ke tō mui. E tau tutoku o i mai whatongi au hama pongpong. Before I'd like to have just a little speech in Tongan to conclude our gathering today. I'd like to acknowledge a few people. To our Samoan brother who is here with us. It was even in the beginning, before we even started our celebration today. For us church leaders, for those who are here tonight, whatever time we are told to go to any function, we usually keep to the time. And he got the invitation to be here at 1 o'clock. He arrived here at 1 o'clock. We started after 2 o'clock our celebration today, and he's still here. So from Iunisi and her family, thank you very much for your endurance and patience and understanding. We do appreciate your time. It's taking a whole day for you to stay here. I'm sure that you have other responsibilities and commitments, and yet you've given it all up in order to stay because of the importance of this occasion. And I think Iunisi and her family do appreciate it very much. And also Lynn, Kuku's wife, and other non-Tongan speakers who are still with us today. Thank you very much for your patience and your endurance and understanding of staying along until the conclusion of our celebration. Thank you so much for your being with us to honor this milestone for Iunisi of her 21st birthday, as well as her academic achievement. Pea ki whamalo, pea ngata pe whukiai ko whamalo ke MC o ahoni o sa eskop. Kai mai tangata whaita ahoni, skal, mukata ko pas mai. Mai mai tau tangata whaita kumipongia, ku sio mai kono mai wai. Patalo ini whaita me kamada anga o awe ni ki whaosi ka tu wiro ko mahame tu koni o whamalo at malo e kata pe hokia o saya skup pe kata nga o saya si fok to mau tangata MC o lani whai ka mea pe whai awe ke kono tuangi koe ai hu malui o saya si pe tu he whai ka pe mo ngai ka nga koe to tu koe sia si o saya sepe ku ye mai ka. O e be ngai mea no ia o to ka ba o saya si. Ko ia ko famalo tu tau me to mu ka ka nga hon. Ya tau langi fefia. Ko hon ko bakai mai ko tau faao, ko ko dia ko kia tau ha mea tau sa ia he mea ko ia. Fa be fa ta bu ko no dia ko tau faao. Mea ia fi mau he ta ko do pe. Ya kono whehanga ko tau whao ko e teke. Tuka whe teke. Mea iu he mau i hata. Ko wakai mai ke tarua hoi mui koe.
ai kau fai tangata koe fai tangata tahana ngalo ke uji kau hela o ko ho mai mo kai la ka fe no hela i me bio kalandi ke bahino koe yo kau mo he fai tangata o me ko fi hamus Iunisi ke mau he taha ko do ai fareni he ahoni ke lau kono kai no ko hi ko ngau re yo ahoni Pana ke faham ko ti bo ti ke ko mo fi ka ke ru ha ta ni pe kai ngam ko kai ko to ko he ni he pia he a honi o na pia ma musiko ko me be da ne ke la ve i yo ba kai mai ko ha fi mo dua mi fo yo ni one e ka o fi ha musi i he a ai mari hono fai lo mai Iunisi ki o manat ke ta ta e ki Makau bebe a mana doye ai fanga i hesi e da ko ko pure fu maka ke alo no e fu maka mi fotoa ke alo fe no foi maka malo ini so mana do la dai ki ai fanga i hesi ka ma fanga fari pa ya ko ya ko tu ko ka to fia hon Malo kita biam kup, kadang follow ke kui ai pide PFT ahon ka ma ga Islam, pero mana ia, lahi tu ka fari tu ai oi kadang ai ahoni, o rabe ipe ke ta ahoni ahoni koin, wa ai inisho, o pambi ko imua koin, o ma tu ai asune. Ya, hanggang ko dia Iunisi na tahu yang madu ko ni anis ko ni pada tahu menita mai. Ya. Yang madu ko ni wa kita ko ini. Kalau gaya ko dio di tamai Iunisi ko tahu yang madu ko. Oh ya, ko via pun tu ke as mo ta dai ke Iunisi. Ne ka mo tahu yo kui ko. Ka ha ahoni nga tu ngafare ye ia ahoni pai nga ia ne nai Talave mo ya me ya naga Paula que no fo ha ro tu Timote ka ko fare ko a Paula ka Timote manatu ko dia ko manatu yo fae ko loisi yo koi ko loisi mo ko fae ko Iunisi ko dia ko fare ko Ele fratonga Paula ko fere ko quinto lo fa palang ko fere fratonga ko hunwaki manadu ki ho ko lo isi mo fa ko Iunisi ka hunwaki rekindle hunwaki ho tui rekindle your faith. Remember your grandmother Lois and Mother Iunisi, and rekindle your faith. No ere mahu ina ye ua, pe manatu, ka moe hurua. Kai kou te mate koe mata ia fiu whae whatapu, e ta whafi koe tau kau da ngai whae, i he tofu na ngā iloen i e manono e mata ia fiu. Kai kou te mate ai, ya kono fatongia koe o ta fuafi kono toi mai wa kau e taha mono atu. Tai kou mate mata ia fiu. Koe mono atu koe wa kau ku hoko, pa te mono atu wa kau e taha hange au toi a mai ia fiu. Ko me u ko humwa. Ko rekindle ia Iunisi. Ko mata ia fina dei mate. Ko fatongia ko na Talave olo ka Timote ko humwa. Ai mea koe na toka ke o matua koe, e mo pini matua. E loisi, mo Iunisi. Koe tā koe ni Iunisi mua koe. Pena e ngā irea ni, tau rea ke tangata, MC he aho ni, koe manatu ki whai toka. Mana hire rei ko toa pe ko ia, te mau ke honua ki ia. Tuka mata ki tau, ki hange ki te mate, e ngai tā pō ke mga hire rei ko ia. Nā e tanu maki, e ngāhi kui pa tu whahoro mai.
Koe whatongia e tō tangata fo o mo tō whiwhine ko hono rekindle. Hono hunua. Ke alu ake tō tangata hoko hono tō rekindle pe. Ko tō hunua. Ai mea kurelei. Nai. Pange he me tung whakahoro. Ke tung whakahoro. Koe ia ko hia o e hone. Ke maunga ai hunua ki Iunisi. Ai mea nai o atu e he ia pui, ia wate o ngomātu ake a te koe, hoko ato hono hunua ki. Ke ulo pe ki māma. Patongi a ia wisi. Koe māma ke ulo, Hono pāsi koe māma, mi lo tangata ki lo tangata. Koroa ia o ahoni. Tala monua tuku hiko sipinga ko ke tahe ahoni, yo ngā te hina. Ke nau mui atu ai koro whakati ina, nau hoko atu. E aho, ko ke mau family ko Iunisi. Ko ke anga o ate mama ko ia ko ke hina hoko. Ko mea kui ko rikinto. Ke hunua ki ia. Ia e ao, alu ako whakamangapuna, ko more Iunisi koe, koe Iunisi e taha. Alu ake hunua ki atu. Maa uru ia i pematai, i manai afi ko ia, me tō tangata, ke tō tangata. Malo pito mo mea polo ahoen, tala manuat. Ke kau whai kau malo pit. Ie koe hangeo ki whahua nai ke mai whai kau e taha tiau. Siwa, mana tu e tau kei tonga. Eke mai ia, oku hoko pe tau atahe Iunisi pia moni graduation ki tanga tau pe. Tau tolu fuki e tonga. Nā tau atahe tau ki high school pe tau tolu. So ka Iunisi e. So bawa ko i tonga na bau ki tau atahe bau ki high school. Tangi mau mani university. Koko ia honi, koko hou ataha. Graduation me university. Koe malo pe bawa pai matu ki aho. Malo atu i kuna, malo atu ki lau tolu he tafu mo pe. Malo atu i te whamata wela. Malo atu i te ofa e honi. O ko kakao mai e ngahi ofa ki ati ko Iunisi a honi. Pia maurere mai matomi o kalani. E mau mai kua mau ki foha kuno fuhen. Ki pai fi loak fi fia moi moni whae. Paki mara mato fi loak he kulotonga isolation ia e. E ngau e COVID. Yang pe mai he ma ki o fi fi le ua. Ko tai ore alo ni tanitini. Na me no pe nai o kalani. Ana amana mai nawa ke fi loak mona tunga ne. Paki lao fi loak ia. Pati mau fok pe ma tolu te fa fi loak. Na kau e uhinga mau e mau mai ko ni. Koe anga ia ai tutu oni ai o tanga peki he family. Pe o tau pe hoko o kau e whenangalo e o tua. Kau tari pe mo whakawhita. Kau lawa heni kau au loke a Iunisi tau wheloa ku moia. Ia tau tātau lau peki he tapang koe. Koe anga ia whanonga, koe ia ku whea fie a honi. Kau au meke tō mui a honi. Tala monua pe Iunisi. Ka mo kina ko o tua o hoko atu. Ko lawe i pe hoko atu pe Iunisi ni ako. Ko tala monua ki ko. Ki tau lo. Tua maafi mau. Pau ma ke to mui o ahon. Tau alangi e pe pia pa ko alangi ang mau haka ai. E kona ai patongia o ahon. Mau le dei ko fai Iunisi. Te pia Paula Musone, o maa kupu mo po tin, e kia e romana ia mo Iunisi la. Pe ke ngai me tanga, mo kai nga ba mi nuku alofa, ko hao frenite mo kau fata. Kai mai kai nga me lolo halai valu. Pe kai nga me whakai si mo foi one. Kau katoa he honi te amu hapusi he fia. Toi ko ngau le ko fai o pe fine koini ko mo puna. Ya fai ai hiki family mo hiki fonua. Ya mo hiki lot. O tu ngai ai fia he honi. Kau ang lang ia pe hua fai Fiona fai ai dia e mau tu ma mau lo tu.
ai fo me po to mo ui ya usia I Iunisi no da o furumata ha mo ikona o fenga kona ni fai kawangi pa nam kakala do whakawhitai o hao ni ki a Fiona ma hula do whila ula ko whai klais ma ki mau ko Loto at peo tua ko hiko ni ma whamata vela o a koe ni mga whamore ko tope whai mai a Fiona masiwa ki whaka to mai a mea ko tope le ki whamiki koe ni whai a ma whana whai a whaki kunga e fia mo whakawhitai Nā ki mau tutuku atu, a hao ki mau tolu. O māma alolo he pō koe ni. Whai ho mau malu ibe whawha oa ki mau tolu. O lo ngāwha me whatongia. O hanga mai he aha pōngpongina. I longa hamea au toni au sia he mau rutuni. O mau kore ke whaka Loto e a Fiona. A kua kore katoa ngai mi ani. Kresa e ki mo ofa e o tua. I whio he lau maari e maa oni. Ko ya hao whai ki mau tolo nā hiri, kai whai pio tai ngaki. Amen.